kubor nakaslem jong unongsan Hima. Mawlasnai Sports Club kan penlong ya ke IK Mawlong Memorial Trophy Football Tournament hakasnong Mawlasnai hari boy nado ka khatlai Tarik Naiwieng arajar atulai. Kani kelempong yelek kai la ainam hauba IK Mawlong bam kwa hidwar ublei ubala long teng ko menteri rang ba ke jela bat MLA bat MDC ke umroi constituency hagani ke lempong anwani shimmenta dagi khatndi teliki kenhon ki bana shillong rilum jantia shela ribhoi nongstan assam ke shillong la jong FC kan nong ko weniki kenhon ban wan yakun hagani ke lempong hagasni play hagani ke lempong ha ka khatlai Tarik Naiwieng wa abhijit kro badai dukhat ke karbi anglong autonomous council unwan manong kubukong san kat bau MLA barim kamau plang ubalong ru nong yelek kai barim kari India uba Eugene Son Lingdo unlong kubu sumbut kong san lelor kini kindan ru sakiwe kinong syak khat sumubha hakaji kun kabanding kong kabanlong hamadan football Mawlasnai ka khli Mauli Youth Club nong stan kania kenduk bat ka Hills United FC kabana Dipu Karbi Anglong. Barok ki paj ba ye jungi kamtam Malaysia ki paj riu it football jong ka jela Meghalaya jungi bat jong ka ribhoi hi barok koi ka Mawlasnai Sport Club kan sapli ya ka tournament ka bangil ai terteng ka AK Mawlong Memorial Trophy tournament arajar apply ata pusal ha ka khatlai Tarik 9 November arajar apply tengi khot ni wer ya pi barok ki paj nong kersian ba iet jungi bakin somaha ban yawan ban sakhi ya kan ke tournament jingi lek ka kan ke tournament kan long pedeng ka Hills United na pok Karbi Anglong persya ya ka Kli Moli FC kita ki tim ba singau tenat kita ki tim ki ba khlan teng terpat ki paro ki riit football bakin somaha ban wan sakhi wan ban sakhi ya kan ke tournament te kan ke kubor sakhi ki pa ba nong kersian ba iet jungi bakin somaha ban wan ban tersian lam ya kena klub jung Malaysia.